E-canon está eigenlijk un punto lugar central con nuestra documenta e historia y cultura di Bonaire. Y Ventana está un party di e-canon eigenlijk. Y cada party tiene un simbolo y un venster está un simbolo para mostrar y tinde y cultura y herencia di Bonaire eigenlijk. Y en Ventana, por ejemplo, por un subjecto de esclavitud, por ejemplo, of el primer habitat nang, edificio nang, persona nang, con diferente tópicos nang di cultura y historia di Bonaire. E-canon ta parte di agenda slavernijverleden, junto con 5 otros proyectos nang, y e-canon ta contribuí cu esta documenta historia di esclavitud también. Agora que nós também hasi diferente investigação de periode de esclavitud também e nós mister mostrar a periode mais claro. E canon tapa eigenlijk toehinde die comunidade, pero nós ta escoge hinde, passo nós ta keren eta hope importante e hobe nang ku talantando di Bonaire, bossa Kiko of King nan antepasado tabata e Kiko nan historia e cultura ta insera. Participação para traha e canon ta hope importante. E comunidade por escolher junto com expertos nan local qua informação e qua subjecten nang die Ventana nang voorbij ding e canon. E nós também organizar diferente eventos nang ku e comunidade por escolher. Je zit die mij ta e primeiro event de e canon aqui nang na Fontaine. E nós ta invitar diferente hinde de comunidade para organizar diferente atividades nang aqui nang. E se botin een bom ideia, por manda-nos un e-mail. E Fuikubo lo guia un tour aqui na Fontaine. Dan daarbij mostrar e explicar turcos over die plantatie. Por ejemplo, over e bakkie de oude aqui nang. E também pintura de indian. E turcos over e plantatie Fontaine. Nós ta invita tour hinde pabini 17 de mei. Agora que e directorado ruimte en ontwikkeling ta bezig ku dritje e bakkie de awa akinang e hasi hopi trabalho na Fontaine. E nós que mostramos também.